chabeno abembete mutije twa mon pepe ngol gala vous avez su ngi wa mun bien mais peut-être que si bien bien wa mun bien si mon pepe que ngolo benzo na uno ça mon encore na tête mon pepe ngol gala non mo encore na tête ma bien ça va être solo nen on va pegar mon quelques secondes nangane que tu mon pepe vraiment pepe ngol gala man so bet solo ko nangane mais na ma didie mais c'est pas grave betsaleni abana kati voilà donc venir mon côte caca bon moi tu avais non batata na ba mama mutindo mmal metu bilmenya o ntamingve histoire ya grand ya quartier aí na petit quartier aí elle est comment compliqué elle m'a compris compliqué batata na ba mama mais ça que moi balu ça moi na moi tango même parce que moi quelques secondes balu tête camion un instant branché déjà le temps que balu là parce que moi on a position à temps balu là on a position voilà faut se être bien voilà maintenant solo bien la position donc ben on comprend ça mais qui ça me dit mon agozonza histoire na mungutuba non ben me comprendre non ça mon betkina kacha USK ben comprendre donc moi ba mam ki mingi betkina ku salaka bon mamba kaka c'est peut-être que zone a beno betkina tubli benya una bandingi bao parce que benza ki yake ba banti imbi ba banti benga talaba marke nti menga talafa so benza bilbao nti membi kitona bao bon déjà benga na kutala mam kana kusalamana wa na mabaliki abete bandombe yinke na bwala ya petit quartier yuna sombol grand quartier ba petit bandombe kuna mingi mekatuna kutoba ni kuna lalaka na binya ba l'école ba kuendaka les vingun me banku kubwa faut pas se soumoya ya kuchale na ba mechale na côté à Pologne kuna mechale na ndilwa na ndil na bwala petit vanisa grand quartier inwa na bancha Pologne ni kumba petit mekwenda ba petit mingi ba africain kakia ba petit ba Congo ve mais ba petit mingi ba africain mais bancha Congo Brazzaville peke kuna kacha groupe ina donc ba petit ba Congo ya fédération kuna bandingari peke kuna in petit zona ba wara ba peke kuna in mameso na kusabuka na kwenda kusabuka ndilu na kwenda na siki ya Pologne bakina kukanga bao bakina zona ba non belen ko VTT e kaka samna bantu ina butamaka to bantu ya kuzwa bwala ya petina bani sombol kwa quartier ina metala nyusa kana ulakisaka ntimi ya imbi ya mindele wapi mutindu apetime kuiskuna na kuisa l'école bon bwala beni kana kunyengaka apetike na sosanzila kukima beni kana kukanga bana njilo bet metal memba bizizi ya kaka bizizi ya kaka na kutambulaka ina bambulumbulu ya kotwa ya Pologne me pointi minduki ya bao bazile ba petit ya bandombe petit na waba moi ba sœur avec na kuzunza we are student bet ki babani à l'école wa mutin men ke brake beto bet na suska ya kubum losing ya beto ben metala donc yake mam mosi ya kiadi mais ba quelque chose que tout ba petit ya beto pas quelque chose en fait mutin ko la butala yako ba kana satu ya ku refoulé ba peut-être ku nakba na moi place mosi et ba mosi na magile ba ya nkadampe mtatu mukuyu ba ke yok bingundu nzo metu ba petit mais ba ke lutisa na media bao donc tout ba ben metala ba inzo ina ba banye l'école ya bandombe kuizaka grand quartier mais yok bingundu kuna bental ba mvumbi aba maintenant ba technique ba kana sala parce que ba kana so sa propagande
bakena sosa que babimwangisa nsangu ya bao inza ya mvimba ndima mambo bakena kusalaka bakwene sosa kiadi ya inza ya mvimba na mambo bakena kusalaka donc nyina bakena kunimuna bapitia bina kukota munu mukena kutala na munu projet ya bao ya kele bavutu bapeti bane bandom tu bakontu bana mwa kisik mos marke una mwenzo mos marke e ba mosi ke yok bingundu na inzo ina nale bamvumbia bapeti ke bankuna bane bandombe bakekushina babimwa kisinsangu bao mutini ka bakena kusalaka na kulakisa ti benutala memba bane bandomu kuzana kwilongo kawa e bingundu ya gro ya quartier miku kubana zule ba alors que yake mamba luvunu bena on etala samna ki bakana kunimina ba petit ba basika ila kwa penti meimbi bena kutala ni kunukana kutuba na bandombe na beto ba Kongo yake le mambo ya kusakana ve bao bazaba kina kati ya mwaki mvuka ya ba petit ba ndomi na banya ba Kongo ke nakati ben metala banya ba Kongo ke nakati tuzuna ntima embi ya bao bakana sosa ku manis beto malmosi ben metala kulan met même côté bet kuna bumama ni na kupesa munkel na ntima ben metala na batata na mama donc bampange munu yakele mambo kiadi na bapetia beto ina mekoni kangam na mutambu kuna beto mpea wa beto na kacha mutambu bet bandombe nyoso ina bwale bao bet nyoso na kacha mutambu ben metala mamba kana kusalana bandombe bapetia beti nge kuna yiki kak ba mambo beba ke salbetowa na le ba mambo ke kumya tiawa na ngolo dukuna moke vanda tuzuna moke tuba tuzuna beno na betin ke vanda wala mputo beno kuna vanda na maji ya ba reserve na kacha ba inzo tala awa moke vanda ba kamarada mindele ya kukuba ba kamarada mindele ya kukuba pake tuba na munwa bal mingi ina munte tumvana bunu kwa nsumba minduki tout ça ni tuba tuna munwa mengeke vanda beno ba minduki na nzo ange samlaiki misiku ke pesange luve ya kuvana yao samenge vanda bana inzo na ba minduki na inzo parfois le muke salamu kuyoka ba mwa ba muke kudiave ngombe muke diave nsusu muke diave mbishi mais yini bete kutana mwa periode tia na ni façon muke sala na inzo donc muke na kati ya semaine na kilumbi ya ntete ya semaine muke kuna imprimer mwa ba papier wa kula ba flower donc mwa ba mamkana uzo ben lut na mwa coin bete dien mwa bete kavulen mwa dimpa ni façon muke sala na quartier chaque année ni muke salaka na muke lut na ba inzo ya quartier nyonso kuna kabula ina des amis ndel bazol kudia akia ba social bazol kudia jambe mamba kudia eke kutisa ba bank nyonso donc kote muke vana ba bank nyonso kele ba mbulubuli ya kukuba ke toi di sa boali ai na comprendre bancha mingi ya kukuba ba yuda banyo muke na quartier muke ngena comprendre donc nyonso tuni ka vana ba periode madia ba periode ntangu muke yoka mwa yao net façon na boali betu bola ba gamundele mais ya ouais que net ba hot dog ba bitu bukula yao muke salanina muke salape mwa ba hamburger lina mwa posha muna fichi meko suma ba paquet na Costco mumetul kuna betna ket na babana betno suna service ya communauté pourquoi muke sala yao yake façon ya muna kuvutula mwa lufuta ini muke kuzoaka net mwa bonus ya mvula muke sana kuvutuna kukabula na banki nyonso et puis no kwa soso aussi ba bénédiction du sakmunu benetala ni façon muke sala et mingi ke kuzazo zana bakezona mu nenge ngeza kuna na boile faut kuvana tuna bizongo maison bon mais ça semble wakaba mais siku ke kuna misigu hao akera kupesinge luve ya kuvana yao fonge vanda tuzuna yao sauna kubumdi kandi ngena kacha inzo yange yin ba mosha ibakezona mu ke awa ba inzo nyo sebenke talai bat nyos kana yao ni façon ina betowa yin ke culture ya beto ina tala parce que même ba mos ba ke yufula mu menge atumo chaque mbulunge ke kabula yin ke salaka mais même que salaka bisal façon ben ke sala mais na beto na culture ya beto ba Congo ku kabulu mama dia yake kimya mbote kimya kintwadi ben metala parce que na baba ke tala ya étonnant mi baba ni commencer kuna sosama kusa mais yan ke sala kote mais ba zab nyonso yake bola ba ngena comprendre donc ni kuna vani zona mun que kuvana tu na bizongo vala toujours tous na bizongo na kacha inzo masangu ba paquet na ba paquet ku manquer ve parce que
kilumbu yake kunyengawa ni yina kisarki nge bumba dikanda yange yina ba moske na utubla mona kacha bola bao benwetala ya munezonza nemo nizonza mama na kento ke tubili muna ba mambi muzole mu maison yake bola bao ba moske na tublange yao metal misiku ke pes betu louver wapi mutindu betke l'enlever nime kwena boalin boal bantke diata di kulmosi fonge penge diata de kulmosi benmetala mun sino gul mu chauffer ko commander yawa ko commander na ko commander donc mun sino chauffer ko commander na ko commander betata ba donc me kwena soni même nkumbu na ba club ba bimi ndo ke salatu kuni sime kon kutela ba camarade kaka ba mbulubuli ya kukuba ba banting bantia ya politique ba donc mais qui compromet ba banting ni fase ba tele ba ke kuna banyos ba banya ba kana longisa banyos ba ke kuna men metala batata donc yai na bet ba Congo façon mukina façon bitkina kutulabe na mambi ya fédération ya Congo yake diambu ya survie ya beto babanya beto quel longo ko kubul minduki imbake tubana lumputu service national kisale kwa longo kubombulumbulu hein à partir à 18 ans hein nikiko longo ka bambulumbulu ya ntoto bambulumbulu ya zulu betke sala ba programina il y a 5 ans hein ba vacances que kuma ngeme kwenda na kwa longo bambulumbulu parce que yake mambo ya survie ya ba peuple ya ba Congo pentala batata na mama benga na kutalaka bandia tuli ya mindele na mambo kana kusalama ya bao nyonso babwa nyonso benga kuzatu labe tu mambo oye banzonzolo ya bangwisani ya kusalba binyemo na kati ya kintwadi na kati ya kijunu ni bao kena kufisali yaka bizongi ya bao binduki ya bao na petit yin kena kusala grand quartier ino est-ce que benga kutalaka ya mambo normal yake vraiment bien normal yake mambo yake mambo ya dimension ya kaka mentala batatrama yake mambo ya dimension ya kaka tala bainke kamera na mun na Facebook umetula mwa business kuna hein umetul business mbobia na business metul kuna yake ki bobia ke mfumi ya bwal kana kota muna we bwal kana ndili ya bwal ya muke ki bobina imba tula na bavote mayula benzaki bavote ni bana bavote mayuya bakali ni bana tukuna ni bani finga bet bandombi na ke tubakia na bat nyoso même zone ya saladia ka nzonzo la nene na kimvuki ya bayuda kuna na bwali koteke bana mpanga bete gerve birangi yini bana mfumi ya bawina alme salia banzonzo kuna mazoni ya ngolo yina pe mutula yao na beno baende kuwa anglais parce que awa yakile mambo kupesa pas information ba banti abeto hein betala yan tuba dia kya tuba ko ba voting betala ina ba yiba yao mayuya and gozona rigged hein election was rigged and tuba ba vote ba yiba yao mayuya me yava na mamba kedika ba katula yandi samna mamba ba nyongo samna ba nizolve yao me metala mais wapi mutindu ba ina ke kuza pesa beto panzonzolo okingwisani kijunu lonu mutindu yae bao nyonso mevukana kena kukubika ba minduki kena kuflisa na peti na kena kusalama kena kusala gona kacheno benmetala batatela bao nyonso benmetala yai kena kulosa ke diambu ikele muke tubila ben yau diambu ina kena kusalama samna iki baka na sala yaba baka na sala muntindu beno tala mayela ya bwala yai kena njilu na bwala yai mukele yai kote mpange beto birangi ke vanda ni baka ke kuna mwangsa ba inza nyostu kuna sala mindondo partout kuna yiba bimvwama kuna sola mutu bazo tuna kimfumu bame bakaka boile à Pompidou hein na continuons que voilà boire on a continué na nyonso que bana boile à Pompidou bame bakaya en otage mais mambi ngudi ina kana salaka banyos metelama
na mayindo bao ba commencer ça même coup foi grand ya quartier ina ni mayindo bao c'est maintenant la business mu met tout là ina ki bobia ya ki mfumya baye mamba ya mezonza na nzonzo le ensala na be mwangisi nsango donc solo la ba solo la elle me tuba ti au grand quartier na enge kufua babantu elle me tuba yana na ntwala ya bantu nyos enge kufua babantu e ba mi yufula yani mais beno zapi tenge kufua babantu mais yiki benge kusala elle me tuba yao oh mambo ke kumina yandi bam betu mos bete zaba pentara batatrama elle me tuba ya e ina kupesa ka grand quartier ni nkele ni kuna ni buklaka mutu ina kila kisaka yani ina kila kisaka mutu na teki fuanini ya insi ya bao na buala ya ikena ndilu na kote ya beto ya zole beno tala ina banaka mfumu ya bao ya eba katula ya na mayu ya mazono pia nsalaka nzonzolo kansilani mansaka nzonzolo ba yufulaka yani mwame ba yufulaka yani ba bimwangshinsam mais grand quartier ina ingena bula pechin nkuba ina ava so benga sana kumanisi mambo ina elmezo ska muleni zonzo ya na mantola ba bimwangshin sangu na mantola ba television ya beno mais faut betu sala ya na nzwalu nyonso benga kubakulaka est-ce que benga na kubakula na niveau betu na kukuma bake so sa kusala grand ya quartier na mutinu basalaka mfumu ya bandibu uteba kuendaka na kwenda mpaka mafuta ya ndombe inabaka tuba na Iraq mutino basalaka Gaddafi mutino pe kwa basalaka Laurent Gbagbo mena nguzwaka bweso bakuvana na kimoyo mais mundibu ina yani keleve mutindo grand ya quartier yake mayindu ya kaka nikuna metala na kilumbu ya bubu ya grand ya quartier be basisa minduki na lutina minduki ya kukuba yani metuba na babantu ina ke salisaka yao baina kena luve na ngolo ya kuningisa yao bakukubama kilumbu ya bubu yai continuina inza nyonso ya mvimba ya wana ba German ba France bao nyonso muntu ina kila kisabaka na kimvuko ya babo kula Union Europeenne mwa kentu ya mukuyu ina mekuza kutuba betike kukanga dizulu ya betu na mimpepe nyonso ina ke vanaka na bwala ya kununtu ya quartier amekanga dizulu ya bao nyonso kulumbu kulutaka petu waka pepa metuba tibame kukanga nzila ya maza diambu ya kubu filisa bambongo ina pepa mekukanga bainzo ya nini ina ke kambaka diambu ya mbongo na bwala ya grand ya quartier eske benke na kubakula ni ina baba ni kusosa na kukwena na muzingu me yai muzingu kena kukuma yani na kukuma muzingu ya inza ya mvimba na kukubingisa kulungisa mambo ya tata nzambi menukuwa batatela mama diambu ya ngudi ya kele hiki me baina nyonso ke manaka na kote mpangi ya beto kaike vanaka pe bizunga nyonso kuna bainza nyonso kuna bake na kuzaba veke ni bao moske na kulelimisa singa ya bao bakele mutundu ba bola ba mputu ya inza yai kena kinkele nanji na kote muvandaka kote mga na kuvandaka awa eske menga na kubakula jambu ya yamba tata na mama mga na kutubila beno na kikongo samu beno kubakula yao ya mga na kutuba na bantu ya munu ba Kongo mingi kena kubakula ve beno kuna kubakula batata na mama beno tala bazola kudiata na bantu nyonso kukwikisa beno mbongo ya bao kaka ni bao lena tekisa lena kusala mbongo lena kuzwa bimvuamu yamu nina mamu nyonso kili ni kuna beno zaba tibagu salaka nzila ina kengu nataka mafuta ya ndombe pe bangasi ya yao ina meka tuka na bwala ya kununtu ya quartier tina bwala ya ba Germany kuna kote mpangi ya bete kete kake vandaka ukotu wani mutindo ya bame sala tuyo ina na bwala ya kununtu ya quartier ya ngolo ya kukuwe yai bame kuneta yao na bwala kote mpangi ya bete kete kake kuvandaka
nzila ya kaka mpe ya kele kena kuluta na bwale ya leki ya quartier yame kukatuka na bwale ya kununtu ya quartier yame luta na nzila ya lupangu ya leki ya quartier ina kena kusala inwa ina bakana kubula nkuba bilumbu yai chio ina mekuwe na pena babwala mingi kuna na mbanza ya kaka kuna na Europa meno tala batatamu mbanza nyonso tu ya Europa kena kukwikiraka na bangasi ina kikatukana na bwale ya kuluntu ya quartier samuti yange kutekisaka bangasi yani na pitulene yani na mwantalu ya fieki ngana kubakula batatama bwala yeye kisika yake na njilo na betu yeye zola jambo inave ametuba wapi mutindo bake kuma na mbongo mingi bake kuma na intungolo betu fu betu tatamana kutekisa mafuta ya betu ya ndombe na bagasi ya betu ya ndombe na l'Europa nyonso ina kile jambo ya lumea jambo ya ndando jambo ina bake tubaka ya kuumina ina jambo ya kuumina ya kile ni mutindo ya bantu ya l'Europa na bwana kutemeke banaka mpangi kiteka bekutuba ti betu na kunima tatamana kunima mambo ya hivi ti beto kuvanaka kaka na isi ya lutumu ya bantu ina kevanaka na njilu na kotemu kevanaka wa kote ya lupangu ya munu wai beno tala watatama nikuna ina baketuba kento ina banaka mfumu ya bwala mpangi ya beto kiteka kevanaka betuba na kununtu ya karteti beto kutunga njila ya zole na kubasisa bangasi mingi samu tuba kompani me kukula mingi beto keva na nsatu ya yao ina walumputu baka na bukula Nord Stream 2 Nord Stream 2 ni ina kele mambu nyonso tu benga kuwa yai imenga na kuwa bame kuma mutindu bilao mwaki mvuka ya bantu ndambu kena kutala kaka bivumu ya bau lumea ya bau bake na kutala velu zingu ya bantu ya kaka bame kukanga manikula bame tubati ve nzila ya zole ya mafuta ya ilena kufungama ve mambu nyoso kele ni kuna bame kubukila ina mekuma mfumu na bwala kuteketeka vana na nswalu awa na mbanza na betu awa na ndi na bwala ina yae kena kotea lupangu ya munu awa na ndi lukuna na bwala nisi mesabuka tata ina kipoba ina mekubukila ya metu bati kwiza awa na nswalu nile ya kufungula venzile ya zole ya mafuta ina kele kulosa mumbungu ya beto samuti nzile ya zole ya bangasi ina ya kele mbongo ya kusaka na ve kibaka kikatuka wati na dizulo ya kupesa busina na kununtu ya quartier ametuba ve beto ke sosa mwa mayera bake nikuna benge na kutala bao bake na kutuba na mwa leki ya quartier cho tatamana beto ke nange na manima yange bao nyoso me kutela beto yai mbala ya ntete depuis inza yai kele beto na kuwa ba yina ke kuza pesa ka beto ba malongi ya demokrasi ya ngusani ya kintuadi komose kutuba kibao kena kufilisa bizongo na leki ina kena kufilisa ya kile mambo ya ngitukulu watata na mama mambo nyoso kele ni ina ni nzila ya zole ya bangasi mambo ni ina me bantu ya l'Europa bantu ya politique kele na bao nyoso kena kati ya mayuya samuti ntangu bake saraka ba vote ya bao kuna ni bantu ya eke kusimba kabao na jamu ya lumea ni bao kisala nyonso na mayuya samba kukumana na kimfumo ni kuna bao nyonso kena kusadila insi ya eke na kote ya ndilu kote mokele bao nyonso bakento babakala bantwenya bandumba biboba bao nyonso te bisadi ya bwale ya mokele baka na kuuna ba peuple ya bao bimwangisi ntangu bao nyonso kena kuzwa lufuta na bakatuba ba bonus ba bisika ya kukula na kimfumu ina baka na kuzwa amba tata na mama mga fungula ga mwandamu na kotsama mupepe beno tala batata na mama jambo kele ni kuna
nyonso mayuya na mayuya bao nyonso kana kusala bake na kutala ve ampasi ya bantu ya bao me bazabati si baku kanga banzila ya zole yai uto ya tatu yai ke kunataka diambu ina baka tuba na lumputu energie ku contrôler energie wapi mutindo bake kukamba yao ni bao ke wana naluve na kutekisa muntu na kutekisa singi kele kaka mosi ngikele bena mpango ya kaka kana kusala mumbungu mosi nange ngikala mosi ngike na luve ya kunata ntalu na zulu to ntalu na isi ya kile ni mutindo yina batata na mama ngikele na luve na kukanga mpe ba compagnie na ngemetala ti yo ya ike kusalaka ve ndandu yange ngike flisa yandi ndambu kaka yani kulenda ve na kubasisa mamadia to babima yina na kutekisa mingi na inza nina baga tuba sécurité nationale bentala watatarama kaka ni compagnie na mutindo ben kuna na kati ya pondo monyomi ya baba mbosi compagnie kaka mosi ina nina kupesa maza nina vana kaka mosi nina kupesa inelko nina kuvana kaka mosi nina kupesa nina kutekisa ina baga tubana lumputu concurrence ikeleve yani na kutalu kunata ntalu na zulu beno noske kubetama kufukama samuti yani kele kaka yandi mosi nina bao ya ike na kusala bake na nsatu ya kubaka bima nyonso na maboko ya bao na mayela ya bao mekuma tata ina komase kumuangisa ndandu ya beto ya kele njambu ya survie ya bao ndandu ya bao ya kele ti kunutu ya quartier na foka kuzenga yani ntu mambo mekuma nina kunutu ya quartier foka kuzenga yani intu jambu ya bao mekuma nina nikula menmetala kununtu ya quartier pekele bakala ya kukuba yani zaba nyonso yani zaba mambo nyonso yani mukutala yina ba mekubao bao leba ke kuna kumuangisa benu kuzaba mambo agana kusala kuna na Yemen benmetala mambo mekusala kuna na Libya na Iraq betutala muntu baba nukula Colin Power fuma kukuba basaka meme mwa kopa ya fieti na kulakisa kuna jambo ya ikele bima ya imbi benutala batata na mama mambo kele ni ina me mambo yake kunata betu na muzingu ya inza ya mbimba mtuni mitena kutala ina bantu ya Europa betu meku wabao bubu ya mekutubati betu meku kanga pe babi mwangisi nsangu ya bao ba radio ya bao ya ba television ya bao ina ke salaka na mbanza ya betu awa bino kuna utala batata mama ya mekuma mambo ya kaka mambo mekuma ya kukuba ya ngolo mambo kigena ya kele mambo ya ndandu mutindo beno kuwaka president Mandela tubaka yao tioba mbantu ya ikera kote ya beto yao kele na ntino ya imbi bake talaka kiadi na bantu ve beno tala mutindo bako na kusala na Japon na Nagasaki beno tala batatrama amekona kulosa munduki ya imbi me ya pesa bao kiadi ve me bako salaka yao samna iki beno kutala batatrama mambo kele mambo ya mbongo ya lumbea bamekuzwa mwa muntu ya bao ne baketuba mfumu ya bwala ya leki ya quartier ni yandi kena kusala nyonso me muyandi pe yanke muyuda beno tala muyuda ba vrai ba yuda ni beto ba ndombe beto ba Kongo ba ina zaba biblia makedika pa biblia ya bao bakusobaka ba yuda ni dikanda ya tatanzambi ina tatanzambi solaka ni ba Kongo beno kwa ba tatala me ba yuda ina mekuuna mambo bamekona kuuna betu no tuba bamekubotola bu yuda ya betu ni ba kono sala vuanzi leki ya quartier yani kele pe mu yuda beno tala ni ba kono kupesa intungo sala mutindu ya kele mambo ya ngolo nikuna bemetala kununtu ya quartier ne kilumbu ya buya metu bati yani kubasisa babizongo ya kukuba ina yani tuba na bantu bakutelama bakuvana nangi bakuvana makutu ya kufunguka meso ya kufunguka bavana bende ya bawu ina baki usalaka sana banda kuningisa mama betizaba mpeke pampangi ya Pakistan mebukila ya metu bati beto kela ngeki ntwaji amentala batatelama Pakistan ya kele pe inza ina kele bime ya kukuba
beno tala kuna bampangi bahiho betu bati beto kenange kintwali kote ya basiru kuna na Iran kuna beto kenange kintwali beno tala batatrama ta inza mosi ya imekuma bamvula makumi tanu na tatu makumi tanu na tatu 75 combien là bao kaka kena ntwala kena kumwangisa kisika nyoso baka kwenda baka tuba baka kwenda kunjirika kubebisa na kubebisa mebeno zaba mpeke bwala ya kuluntu ya quartier ekele bwala ya nene kena bimvwama mingi ya kukuba meso ya bao kele pena bimvwama ina donc awa bami bana kufilisa bambulumbulu depuis na suka depuis mazono bana kufilisa bambulumbulu baki na kuuna ti bambulumbulu yake na kuona na bayinza ina kena kuzungila bwala ya leki yai baki na kubula nkuba mema yindu ya bao kele ya kaka beno tala yai mbala ya ntete beno tala beto ba Congo 1 million ya beto baki na kufua kuna mindele kena kukondwa na kutuba diambo mindele ina baka tuba ya Union Européenne bao kena kukondwa na kufilisa bizongo na kupesa beto samo beto nwani na bantoto ya beto kunwani na bantu ya beto kunwani na bimvwama ya beto tata na mama beno na bakula beno itana ntima ya imbi samu na bao beto kaka bibulu mutuni mena utala mwa leki ya quartier bame kusola na kumwangisa mambo na kusosa kumwangisa inza ya mvimba yakele pe mutino mosi bame kusola sasu Denis Mathurin kile mudaume muntu ya betove bame kuna kubaka ena isi ya ntama bame kunata leki ya quartier mpe yani kile muyuda ya luvunu bame kuna kubaka metula kuna beno tala bao zole mutino kaka mosi bame kupesa yandi luve na kusosa kuningisa inza ya mvimba mutindu kaka mosi mpe sasu Denis Mathurin mindele kaka ina mekuna kubaka yandi na kuiza kumwangisa kimfumu ya lisuba kimfumu ina babatu mingi na kubula maboko na kutuba demokrasia beto nono tara batatara bitu na tubati bwala ya kuluntu ya quartier ya kele mutindu beto ba Congo jambo mosi mpasi mosi tukina kutelama na jambo ya suivi mutindu baki ya kuzungila beto beno tala mutindu baki ya kuzungila beto ina baba mboshi bantu ya Zulu bantu ya Pompidou mekuza kukota kuna na kati ya bantoto ya beto bame kumena kukuba baki na kunata mfuyulu bidilu manyongo kukuhamisa bampasi ya mutindu na mutindu kumwangisa balupitalu balikole banzila kukuhamisa bamama nkondolo ya babisalu bidilu kena kubula ntangu nyonso mwisi Kongo kena kukuhamisa mutindu kaka mosi mpe mwaleki ya quartier inu wanayandi mwayeve mekuma kuna ntangu nyonso na babizizi kulakisha habetike ya kukuba kansi babantu yina kena luveve ya kuzua mutindu ya kubua mutindu yandi mingi kena kubua batata ya makanda kena kubua beno tala batata na leki ya quartier kena inwa yai kena kubokila na babana yina kena mvula 10 na iya na kubaka minduki beno mtala yai mekuma jambo ya kaka hapi mutindu nge mfumu ya politique nge kena kubokila ba mineur bana ya 10 na iya ya bamvula 10 na iya baku telama na kuna baka minduki na kunwana baka kunwana wapi mutindu na mabizongo ya kukuba ina kukuza na Zulu na ntoto batoma bilu ya kaka ba mimpepe ya kukuba wapi mutindu babana ina kekuna kansebeno tala mayile ya bao yani komesa kutuba awa baka na kufua babakala ina mekumaka bakento peno letala babantu ya
Yani tuba ve yanga kutuba vete bakana kufwa babana yanga kutuba awa bakana kufwa bakala ina mekumaka bakento baina mekumaka nzila ya baya manima mekumaka mutindu nzila ya kento ina mpangi bakala kena kuyoka yandi yao na nzila ya manima beno tala jamu yae kena kulakisa ti yae kele mikuyu si betu mekota na kati ya jamu ya muzingu yake na kulakisa tiki bantu ina ke kusalaka politique bazaba politique ve yakele ina simple muzingu kele hiki yakele bantu ya politique melenda vena kuyirika diambu si melenda vena kuyirika diambu beno ke baz incompétent donc faut pas kukatula beno na ba peuple ba bantu kutelama samuti mwa di kamba ndambu ni bao kena kutelama baka na kutula ndandu ya bao na mantwala baka na kutala ve ndandu ya bantu nyonso ya inza ya mvimba yake ni mutindu ina betu mukuma na muzingu yae samu bantu ya politique metula bandandu ya bao baka na kubaka ndandu ya insi yae kele na kote yae donc si beno kanisa ti bantu ya insi ya kote yake kutelama baka kuna sala mutindu Hiroshima na Nagasaki na lupangu ya kunutu ya quartier eba bantu yake kutala kaka ba mutindu ina ve même bazalie ya bao ke kutala ba mutindu na ve yake vana reaction ya partout notala diambu ya kaka yake leti mayele ya bao yake kukanga bambongo ya bampangi vai ya mutindu ya babantu ya bao leva ke kuna kumwangisa muntu lenda zonza ve muntu lenda kutela mina bao ve inza yai kele ya bao beno na kutala babantu yai ke mikuyu yai kele mikuyu inza yai kele ya muntu mosi ve inza yai ya kele yangane ya tata nzambi ni yani kujidikaka inza ya kele ya muntu ve muntu mosi na kutela ve ulo kulagisa ki bon inza yai kele ya munu muke kwela kufwa kingandi muke na kusala mutindu ya mutindu bao bambosi kena kusala bantoto ya bete bakongo mekuma ya bao benota bantoto ya beto kele ya bao ve beno kutala batata ina bao mosi mekuza kutuba yao ti bao kena kubaka minduki baka na kutuba ina bizizi ya bao ya ba mwangizi sangu ya bao na mantole ya bantu nyonso kena kubaka minduki kena kupesa na letu ya quartier alors nani ke nyimina bakongo na kubaka ba minduki na kubumba babantu ya bao nani ke nyimina bakongo beno tubila beto yao nani ke kunimina bakongo na kwenda kusala kinyemo na babantu ya kukuba na kuza kubasisa bamosi na bantoto ya bao nani ke kunimina bao mosi bakena ila nzila ya imbi politiki ya mayuya ya luvunu ya bivumu ya bao kasi mingi na bao bakele na bana ve beno tala na batatama mingi na bao bakele na bana ve yake ni mutinu bakele na makanda ve yame kumabe bibulu bame kutekisa mwelo ya bao na nkadia mpe mutatu mkuyu na diame ya binzami nzambi mbongo mekumaka nzambi ya bao bakena kuzitisa diaka muntu ve ni kuna bengo na kutala bao ba politiki ya bao me kuma politiki ya imbi politiki ya muyibi politiki ya kumwangisa politiki ya kubebisa nkondolo ya zola nkondolo ya kiminu na ba binzami baba ya luvunu beno kwa tata na mama donc jambo yai yamo kuma jambo ya kukuba bantu ya Korea ya Nord mpe metu ati beto kele nange ba metu bakuna ti beno kufwa yandi yimbe te mwangisa inza ya mbimba beno tala tata na mama yai kele mukuma mambo ya kukuba ni kuna mwana kubokila babeno bakongo baina kena kutisa beto na nzile ya mayuya memba mosi mindele na bwale ya Pompidou bubu ya mume kulanda kento mutindu ba Ségolène Royal bakuza kutuba makelika mingi bakana kutuba yao makelika ba Mélenchon kena kutuba makelika bakana kupakula ke mambo ya imekuba mambo ya kaka wapi mutindu ba mvula nyonso ba mvula kaka ni bau na mantwala wapi mutindu kuyiba kubebisa inza yai kele ya bau ve inza yai kele ya sasunge sove inza yai kele peve ya kununtu ya karteina me kununtu ya karteina sebe no kubakula mbote kena nzila
ya makedika yani ke na nzila ya makedika mena mbala yai yama kukuma mutindu 6 me kukuma 9 sa mukunutu ya quartier ke kubika babuve si yani ke kumwangisa inza tabika tatanzami kubumba bakongo yani kuzanguna bakongo yani tula bakongo na ntwala mutindu mambu ya yandi mosi kena kutuba yao na kuvutula dikanda ina yani kusolaka na kuyala inza sami bakongo kele ve bantu ya imbi bakele bantu ya tatanzambi baina zola yenge kiminu kintwadi beno tala batatalama na mwisi Kongo na mambu yake na kusalama na bwale ya mindele beto kubaka ya mutindu kidimbu tonswanswani na kukumikisa bantu ya beto na bilumbu kena kukwiza na ngene ke bana na bwale ya mputu baka mwambongo ina mitetuba baka mbongo tuna na kati ya posha nge tuna na kati ya inzo sumba bamadia bamadia ina ke kubolaka ve mingi bumba na inzo bumba ya sumba même yina ke kutala ba date même pendant 6 mois 7 mois 8 mois bamadia ya mingi tula na inzo samuti bilumu kena kukwiza yakele bilumu ke kusoba kubama baina ke manaka na bwale ya mputu ngekele na tomabilu bilumbu nyonso tulaka pitloi toba tulaka pitloi na kati ya tomabilu ya nge ya kufuluka bilumbu nyonso singeke na batomabilu zole fulusaka yao na mafuta ina ke kutambusaka yao buma mamadia na kati ya bainzo ngene ke manaka na mbanza ya Afrika sumba mo babinini ya mbote ina nina kusala mwa bilumbu ngiki ya kutula na inzo vanaka na mamadia muzaba na beno kuna yake bana mpasi mingi vesa muti beno kuna kusuma mwa bankawa na bibilanga me baina kena mputu beno kukubama samuti bilumbu kena kukwiza yakele mambo ya kaka samuti yai nintango kuvingila bena masukira matona nguri ya mbote bika tatanzambi kubumba inza ya mvimba kubumba baleki ya betu ya bandombe nyonso kele na inzo yai inaitena kulagisa ntima ya imbi ya bamindele na kusosa kubika bao na nganda na ntangu ya madidi yai bika tatanzambi kubumba bao betu bakongo betu kukubama betu tubaka na beno timvula yai yakele mvula ya ba mambo mingi ke kusalama mvula yai beno kutala yakele mvula ya ba mambo mingi ke kusalama kitembo kena kubula ina betu tubaka kukota na bwatu ya Noa kukota na bwatu ya Noa ina kele mambo ya Betove ina kele mambo yanga na ya tatanzambi ina kuza kutula kiyenge ya bana ya suda yani mosi kutalaka mambo kena kukwiza na ntwala beno kwiza kukota na kati ya bwatu ya Noa matono na ngwili wa mote tatanzambi kubieka bankoko kutatama na kusimba nyamba ya maza yai na ngolo yani mosi nzambi mpungu tulendo kutuadisa yao kunata yao tina insina yani kia kubikisa samu na betu bakongo betu kele kilemba nzau ke kulenda kave kubasisa kilemba nzau na isi ya ntoto nzau ke kubenda ayano kubasa kilemba nzau na isi ya ntoto asiki mpia musi Kongo kele kilemba nzau musi Kongo kele kokoko kongritari kokoko kongritari kongritari matona ngwili wa mote kaka na bulumuke kukwiza abu pia